Uyu munsi tugiye kurebera hamwe amateka ya Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin, umugabo uzwiho kutavugirwamo ku birebana n'umutekano w'igihugu cye. Amazina ye yose ni Vladimir Vladimirovich Putin. Yavukiye mu mujyi wa St Petersburg mu Burusiya ku itariki ya 7 Ukwakira mu mwaka w'1952. Yiga amashuri makuru kuri St Petersburg High School mu Burusiya. Usibye Ikirusiya nk'ururimi kavukire, Putin azi Ikidage n'Icyongereza neza cyane, ariko ibikorwa byinshi bijyanye n'ubuyobozi akoresha ururimi rw'Ikirusiya. Mbere yo kuba umukuru w'igihugu, Putin usanzwe ari umusirikare, yabaye mu nzego zishinzwe ubutasi hanze y'Uburusiya, aza gutorerwa kuyobora igihugu mu mwaka w'1999 kugeza muri 2008. Yongera kwiyamamaza muri 2012, aratorwa kugeza amagingo aya, ariko yigeze kuba minisitiri w'intebe. Putin yize amategeko muri kaminuza, aho yize guhera mu mwaka w'1970 kugeza mu mwaka w'1975. Vladimir Putin ni umwe mu bakuru b'ibihugu badakunda gushyira ahagaragara ibirebana n'ubuzima bwabo bwite nk'umukuru w'igihugu, ariko ibirebana n'ubuto bwe kubivuga ari isanzura koko. Mu biganiro n'itangazamakuru iyo bamamaje ibirebana n'ubuto bwe, Putin asubiza ko mu bwana bwe yakuriye mu rugo rukennye cyane, rwari rusangiwe inzu n'undi muryango, batagiraga icyo bapfana mu nzu yabagamo imbeba nyinshi. Putin ngo abari batinyukaga akajya kuzirukana. Abakurikiranira hafi ubuzima bwe nubwo bitoroshye bavuga ko Putin atishimira igihagararo cye, areshya na metero 1 na santimetero 42, ndetse ngo niyo hagize umubaza ikibazo kijyanye n'indeshyo ye ngo arakureba gusa akicecekera. Nubwo Putin ari mugufi, ni mubiza kuba ari indwanyi kabuhariwe. Urubuga Top 10 Media rucukumbura amakuru ku bantu b'ibyamamare ruvuga ko hari igihe Putin yari kumwe n'abanyamakuru bari mu kazi mu ishyamba, maze bacakirana n'urusamagwe rushaka kubarya, aho Putin yahise akoresha inkoni yari yitwaje, ararukubita biza kuruviramo gupfa nyuma yaho. Mbere yuko atangira kujya mu buyobozi, yabanje kuba ku rwego rushinzwe ubutasi hanze y'Uburusiya KGB, atangira akorera mu burasirazuba bw'Ubudage kuva mu mwaka w'1975 kugeza mu mwaka w'1991. Abakurikiranira hafi ubuzima bw'uyu mugabo bavuga ko yatandukanye n'umugore we mu mwaka wa 2014, bamaranye imyaka 31. Umutungo we mu mafaranga ubarirwa muri miliyari 70 z'amadolari y'Amerika, akaba afite inzu zisaga 20. Muri izo nzu harimo imwe ifite agaciro ka miliyari 1 y'amadolari, yitegeye inyanja y'umukara iri hagati ya Aziya n'Uburayi.